نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami kama Islam, murah-murahan yan kamukatan hatiranan, sibuda in yan kamu kapupuan iwan sin kalimbahan laungta, damikyan day sa binyari imaalup kako hawaktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala, damikyan day sa in simusugpat kato taniureng ha Facebook, iwan YouTube, iban pasing mga kaibanan amoy in gadget long simbasa anggalis amoy in makasugpat kato tanin insyaallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan amoy in lumanyot palanyuton sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo sarta iban barakat din kaniya in maksud na to ini amoy in sampay long tatumatas siya pa magkamadukayan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari in pengajian natu hawaktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala daing hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat daing ka Nabi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa asyadidu bisur'ah walakinna asyadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Biyaita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagyanon long niya maisog bukon amin ini nakalando in kusog niya amin maraog niya ning katan sumagawain maisog amoy in mapisuko niya yung ginhawaran niya daing ha dugal. Ini mga katautay manguran daing ha mga salingkat-lingkat pangaddatan sin agama Islam peng hindu kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang hadja matilo sa nato marayaw sarta kapaganggautaan malagguin tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala hay siyusyo na imaka pupo sing ginhawaran niya daing hadugal sa babindugal sambil biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan long niya babu iblis, lawang hi iblis. At in sa kaula-ula bang dumugal manusia na ukabin lawang hi iblis nagtatakad kaniya sumud madtupa lawang niya. At ina maluhay serunhan makawa sin amoy in mananasat dakula hawawaw sing gumiini amo na in iblis iban sin anakapo niya. Manjari biyaitian kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala suratu Ali Imran ayat hanggatus katluan tagto sampai pa ayat hanggatus tagkatluan tagunum. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Biyata doon ini haayat wal kadhimin al ghaidha wal afina anin nas. In mga sila amin masandal sin dugal nila iban astul nila sarta bukon sadya makapupo in sila makapag ini tukbal pasing kamaapan ng mga tao na kahinangdo sa kanila. Nain ini beta ka taniusin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambok deng ha mga athar in athar ini in puunan niya dahing Rasul sallallahu alaihi wasallam atau man jari siya dahing mga kasahabatan niya. Yaqulu Allah Ta'ala ya ibn Adam udhkuruni idha ghadibta adhkuruka idha ghadibtu fala uhlikaka biman ahlakak rawahu Ibni Abi Hatim. Biyata dun haon sin haasar parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya kaulong niya anak kapu Adam tumtuma aku hawaktu kau dugalan at iniya subay kau manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala wang kaudugalan. Sabab long sintuhan na to Rabbul Alamin, azkuruka idha qadibtu. Tumtumun takaw, bang ako isabdugalan long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta doon haon, wayroon long niya makabinsana kay mo. Hati niya, tampanan sin Allah subhanahu wa ta'ala piman ahlakak bangaon maminsana kay mo. Amuad to imbunga sin tao masandal sindugal niya iban astul niya. Hati niya misan pabiya diin in isog si mano siya hatat kala mapupo niya indugal niya. Labi-labi na to di kapag maap niya pain pakaradyaan na hinang sinhambuk manusia kaniya na inyan katan magbing kaniyain sa rayaw-rayaw tutungbasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yang biyata dunhan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi ma ta'udduna as-sur'a fikum qulna alladhi la tasra'uhu ar-rijal qala la lakinna alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Biyata doon haon parman sin Allah subhanahu wa ta'ala biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya din long niya yung pangita niyo atau yung pamista niyo
sin mga tao makusog. In agina mo lang niya, kulna, alladhi la tasra'ahu rijal. Amo na in tao, wayraw na umatukan niya maggumpik. At niya, maggumpik ka atau magluray. At ini tao makusog. Kalala. Bukon lang niya bihayad to. Walakin alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Impag iyanon makusog atawa maisog, amo na in sila makapupo sin ginhawabaran niya laing hapagdugal. Amo yad to mga palanggungan ha akama Islam in saray-horayaw pag ini anaran at tawa pagbiyak sa sing ginawabaran sin tiap-tiap Muslim amoy in subay siya di magdugal. Sabab bang siya magdugal, bisan dugal long ta bukon datuod ma ini laggo yaon bang mo yadto doon haon yabjanan indugal mo na lumaggo da siya. Nabang siya lumaggo na sumud na in syaitan doon han manasaw. Nasabab yan, biyay ta damikyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. Biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiyo-siyo in makapupo sindugal niya, sinastol niya, ubos lang niya, in siya makakaus siya, mamaus, haamin kiyarugalan niya, ubos doon haon, kaya sandalan niya, labi-labi na tuod, kaya pagmaap niya pa, haadlaw ka na, tawagon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini, piyagpupunan singkatan piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala mano siya sarta doon hayaon papagpiun siya sin hurul ain isiyo-siyo na lang tarain doon yung kabayaan niya hati niya magpipi siya sin kabayaan niya doon han biya sa pantun hambuok yadto amuin pagdihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kalagguan hambuk manusia amuin nakapupo sing ginhawaran niya sing dus isinini dukal niya banastol niya diha babaw sing gumiini amo tintong bas sin Allah subhanahu wa ta'ala amin makabidda siya rin hakatan manusia hawak tuyaon sarta dunhan tawakon pa siya yaunin mahadjana katani maalop kaniya. Demikian hadis biaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man kadhima ghaidan wa huwa yaqdiru ala infadhihi mala Allahu jawfahu amnan wa imana. Biaita doon haon hisiyo-siyo imma kapupo sindugal niya atau astol niya ubos kakausan niya. Hati niyan siya, makakaus siya, mamaus, haaming kiyadugalan niya to, doonhan hipuon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in laum sin daghal niya, sin amuin kahamungayaan, iban pag-iman, mahugot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yadto, in amuin deng ha mga bungasin, hinang amuin mapupo ta ingin hawabaran ta dahil nga amin pagdukal. Naampa yung mga pakaradyaan
Halaw man sing gumiini, matao din mano siya di katiw-tiwan. Misan parkala bukon datuod malaggo, aun waktu magdugal imano siya. Biha. Haamin di aja kaus-usan sing kabayaan niya, aun waktu magdugal in tao. Biha. Na inyad to, suwayad to mapupu biha. Di mahinang parsababan inimian lang niya in tao yan na timaasin dugo niya, high blood. Bukon bihad to. Bukon niya to daawa, marayaw. Sa sumakawa impag-anaran amuyin, magpupo sing ginhawabaran, sabab inyan katantan, mahinang day sab ubat si mga tao, amin lang tataka high blood. Sabab adakala kalanduan siya sinamuyin pagtaasin dugo niya, doon haon lang na di niya na mabawi. Basta pa mainyaon katan, amuyin, ini kumusog na lang tapataasin amuyin. Makaliw na rin hahad, in amindakan sindugo niya. Amod to in subay, pag anaran sin tiap-tiap pambuok, daing kato ataw pagbiaksahan, hasupaya, inyan katantan, kuun waktu. Mag-alop kita iwan siyo mano siya bihan, hangkan na kita piya pag-aanad sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, daing mga tabiat niya, aming kita si mga kasahabatan niya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, masawain ay bukan niya. Umalop pamano siya, bihan, makakug aturon, makakuyag bihan. Kita na kaw si mano siya amin, laong tabi ang mga marayaw hadjain ay muka niya. Sampay biwis takato yan, ambal dakula. Sabab ini laong niya, hambuok yan deng ha, mga jakat, singgin hawabaranta pabaranta, in pag-uyom katawa. Bihan. Inya to habuk deng ha mga bunga marayaw, simpag sumad dya sin mano siya, iban pagkahinia mano siya. Dahil hapag sumad yaon, aun waktu mahinang parsababan, makadawhat sila karuarwa sing karayawan dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, bang intaw mag-ingat-ingatin na doonhan, makapag ini story lang si magbabahasa, doonhan, sampay, aun waktu imano siya, makapagtaymang huday ngamin parsababan niya on. Asal-asal da nga nganan day Muslim katan magtaymanghud. Labi na tuod. Bang amuin mag-anggo sila simbaran nila magtaymanghud. Sabab inyan piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Piya pagtaymanghud niya in muhajirin iban sin ansar. Amuin pakanya sila nagtulong tabang doonhan. In alta sin hambuok. Biada sin alta sin sila ruwa. Isisin makabaakbihan magbahagi sila. Bihad tuin pagkasilasan nila. Nagtutulong tabang, amo hindi mabaya in hambuok bihan, bang siya makadawhat nikmat ng Allah subhanahu wa ta'ala, di makasawin tayo manghud niya. Nainyan sa reyo-reyo rin mga pangadatan, iban sa reyo-reyo amal, patuhan na to Rabbul Alamin. In mga yan katantan. Na, sarta lang niya, biyata doon haon, yung mga tao masandal, sin aming pagdugal, sarta mapupo nila yung ginhawaran nila, imbistahan nila, biya sa panton, iwi nila na yung katan pakaradyaan pa Allah subhanahu wa ta'ala, na pag-ubos doon haon, amuyin, makapagmaap pa sila si mga hinang amuyin na hinang kanila kung marayaw. Sabab na in mga manos siya lauta, in kita ini magkasa, tabi at sing kita. Na in sa reyo-reyo magkasa, magpinda rin hakasaan mon paamuin kaamuhan. Biha. Nahambuk na kasaan, in tao magdukal bihan di katiw-tiwan. Amuyad to. Na inbunga niya,
hamanga sila amuyin makapupo sin mangi, ikapag maap nila pa, hahisiyusyo na inbiya mga nakahinang do sa kanila. Na long niya, wayroon kabaakan doon, haamuyin hambuk manusya bihan, gaggat. Di sila mabaya amuin kakapinan doon gaggat hantara niya iban sin hambuk manusya niya, hambuk manusya bihan, doon haon in kabayaan nila amuin injumaturoon madawhat nila in kasampurnaan sin karayawan haantara sin sila magkahimano siya sabab inyaon katantan in amuin pag-uyom katawasing kita ni urain di hababaw sing gumiini bang tulos ikhlas labay ring halom sin pangatayan na to inyang katantan tanto sa jaway pagduarwa mag-uyom katawa sila rito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala papag hambukon sila lugal doon hayan amuin biya da sindi hadun niya inidaran nagsasaki na siya kinahin hambuk pahambuok nagsasalam siya lamin hambuk pahambuok bihan dito hadlaw akhirat bihad turain jumatu kanila sabab in uno-unuin hinang taraindi hadun niya ini amuray sabiad timpajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala amin pagsumad jared to hadlaw akhirat bihan yan na amuyad to na ampay ninikatandeng ha mga marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu yuhibbul muhsinin in Allah subhanahu wa ta'ala kakuyakan niya tuod in maghihinang marayaw piyag marayaw niya na inilaw niya amo na inintindo kanan sa rayaw-rayaw sin amin pagmarayaw sinambuk mano siya harap patuhan na to Rabbul Alamin. Biyeta sambil sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Salasun aksamallahu alaihin. Biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun long niya tu siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala into nasabot ini. Kaisa niya ma naqasa malun min sadaqah. Di laung niya karagdagan in alta sin pagsarakah. Wa ma zada Allahu abdan bi'afwin illa izza. Bita dun haon in tao pati maap dugang mangdugang in hirhilsin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya katinggihan dito hadlaw akhirat. Inhi katuniya wa man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah. Hisiyo-siyo magpatibaba pa Allah subhanahu wa ta'ala ang katunsiya sin Allah subhanahu wa ta'ala rito hadlaw akhirat. Kita ilingkat sinamin mga ini sifat si mga manusia amin makakawa biya simbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai roon haon biyata kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya wa man sarrahu an yashrifa lahu al-bunyan wa tarfa'u lahu ad-darajat falyafu amman zalamah wa yu'ti man harramah wa yasil man qata'ah. Hisiyo-siyo niya in makuyag amoy in dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sa reyaw-reyaw biyangon dito hadlaw akhirat. Iban ang katon sin Allah subhanahu wa ta'ala daing ha mga darajat hati niya ang katon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala dito ha adlaw akhirat na inhinangon niya lang niya subay siya magmaap ha amin tao na karusa kaniya. Damikyan in tao amuy in maikot kaniya
gaman dihilan niya. Mahita, sabab, bang murihilan in taunag maikot kay mo, katumtuman niya in kauno niya, kaikot niya. Dahil nga sabab yun aun waktu makapagtaubat siya, doon hayan bang siya nakapagtaubat, nakakawa nakaw karayawan sa lago-lago. Sabab biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kato taniyo, in makahidayat kaulong ni hambuk manusia, nahipo na kausin, tutungbasan balkala-kalaan dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In yahdiyallahu laka rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Kita kau lingkat sin pangaddatan piyang hinduk kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yasil man qata'ah. Labi-labi na bang mga kampung mo biha, imbiyay ta doon haon, sugpaton mo, in kampung mo amin namugto ikay mo. Hati niya, aun saan iyanon na kita, nalong na magbugto na kita uway, magutod uway na. Hati niya, biya sa kaulo, laway ron na pagkampung. Sa sumakawa, doon hayaon, laong niya, amin sugpaton mo, in mamugto ikay mo. Ang pabiyeta doon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkaw ini sugpaton, ang pakaw sumugpat day sab kaniya, wala pakaw nakakawa. Sa sumakawa, kung ano kaw makakawa sing karayawan sa lago-lago, bang siya mamugto ikay mo, ubos sugpaton mo siya, yang pakaw nakakawa sin, labi karayawan dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga palanggungan agama Islam. Demikian, biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumal qiyamah, nada munadin yaqul, aina al-afuna 'anil nas? Halummu ila rabbikum wa khudhu ujurakum wa haqqa ala kulli imri'in muslim idza afa an yadkhulal jannah. Biyeta doon haon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila long niya dumatong na inadlaw kiyamat, aun na daakon sin Allah subhanahu wa ta'ala, mananawag-tawag hamano siya, inagisin na nawag-tawag yaon, hauno na laong niya in pati maapon deng ha mga manusia. Hati niya pati maapon deng di hadun niya ini. Hauno na sila yan. Hauno na kamo, mga kamo, pati maapon, na alop na kamo patuhan niyo Rabbul Alamin. Harap na kamo madto. Kawaan niyo na intong bas kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napagubos lang niya inyan hambok dahing ha mga sa lago-lago hak sin tiap-tiap Muslim bang siya makamaap hatao na kahinang do sa kaniya, in pasuron siya sin Allah subhanahu wa ta'ala palawm sin sulka. Amwad to intong bas kaniya. Nahasabab yan, subay, amuin matilo sa taim mga pakaradyaan, yagto katan, amo hindi na kita magbista si mga yaon katan. Sabab muna, in amoy in makahinang dosa yan, atawa maghihinang dosa, inyan nag-ipat saan sing kakaw. Kakaw lumi dahing hasaytan. Na, bangkaw umabjan kaniya, imipat dakaw sing kakaw niya. Na bangkaw mamaus, nasibo na kamukaruan nag-ipat. Na bangkaw magmaap kaniya, nakapuas kaw sing pagkaradyaan. Amo hindi mapatut hinangon sinhambuok Muslim. Sabab inyan katantan, biya na sinagi, ing kita manusia,
na baldusa. Nabang siya nagdusa, ang pakaw na maus kanya sibo na kamukaruan nagdusa. Sain sa lingkat-lingkat, amo hindi kita umabjan sa mga uno-uno pakaradyaan, hikamula sinang malibadat na to. Bat inyang katantan, hikamula tuod sinang malibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insubay sadya kita, nag-ipat sin kamaapan. Pagmaap sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amad to. Nawang kita pati maapon, maluhay kita. Ini makadawhat sing kamaapan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang palawang si mga ulama, baita kato taniyo, bihan, impiag bidaan sin nagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagtawbat siya na ngayo, tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin na ngayo, kamaapan pa Allah subhanahu wa ta'ala, in tawbat yadto, nagtawbat siya, adakala aun pabalikad kanit. Ang painparkala, bang siya miyaap na sinallahu subhanahu wa ta'ala, wayroon na balikan. Hangkad na in, asawa niya, kalasahan niya, hi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, umul mu'minin, anak ni Abu Bakar as-Siddiq, hawak tu Ramadan, nangasubo siya Rasul sallallahu alaihi wasallam, long niya, ya Rasulullah, unuin sa rayo-rayo hipagdua ako hawaktu biasin waktu ini bulan ini. Unuin na kasi Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya. Ini lang niya ini pagdua mo pangayo mo patuan Rabbul Alamin. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ikaw rain baing maapun. Iban makuyag kau simpati maap. Na maapa ako ya Allah. Bihan yan. Amot ini pagpangdua sa rayaw-rayaw. Bukon sa jahabulan Ramadan. Biyak sahun tayong barantah wihayad tuwa supaya uno-uno pakaradyaan bang kita maka inilanggal atawa awon hilanggal tamanusya bihan amin nagdarasim bukon mareyaw pangadatan supaya kita mahinang pati maapon. Supaya rin kita makaipat sing kakaw sin syaitan amin yan laungta ini nalatag halaw man sing gumiyan. Naamoy at mga palanggungan ha akam Islam in subay batukon sin siyap tiya pambuk din kato taniyo karena ini apas na to amin kasannangan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Na, ubos doon hayaon, biyay takato taniyo, amin ayat biyas bat na tukay na yan to. Walladina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakarullah fastaghfaru lidunubihim. In mga sila, amoy indaran nila hihinang biha, bibiyak sa nila imbaran nila, apabila sila nakahinang dusa, nakahinang kalaungan sa babi na nakapu Adam, na inyan katantan, misanin na po na to Adam, nalaung da. Sa sumakawain sa rayaw-rayaw bihan, kaya rayaw hapo na to Adam, sa roon doon sila nagtaubat. Iwan sinasawa niya. Amod din subay, urulod na to. Sabab in sila na magtuoy, nagtaubat, pag nanam nila sinamuyin, inin sila nakahinang dusabihan. Narangkaw na kapag tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa roon doon po asun kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. At taibu minadhanbi, kaman la dhanbalahu. In magtatawbat, daing haamuyin, ini dusa, nabiya siya sinway roon dusa-rusa. At inapuason siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukom biya kan iblis, doon, ba't bang mo kita-kitaon bihan, in amoy indusa, na hinang hi iblis, iban sin dusa, na hinang hiyapo na to Adam, malaggo inamoy na hinang dusa sinapo na to Adam. Mahita, sabab in na hinang sin apo na to Adam,
Liyang sila ri pasukon pakahoy. Yaon. Nabangkaw langon di pasukon pakahoy, bangkaw humarong maunhaon, timag na nakauronhaon simulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sila mo kung sadya himarong maun, kimaon pa sin bunga, sin kahoy. Nahin Iblis, mabugat sabihin na hinang niya pasal si pagtakabul niya. Amoy in pagdaawa si Mano siya, labi ako lang nireng kaniya. Piyapan dyan mo ako rin ha, kayo, in siya piyapan dyan mo siya dengan lupa. Na ini man dyan pa kayon sinambok, den kato taniwihan, amoy magtakabul, magpalabi-labi, biya sa kaula-ula, nakalabi yung pangingat mo rin ha Allah subhanahu wa ta'ala, mga nakalabi ka rin ha, mga kaibanan piyapan dyan si Tuhan na Rabbul Alamin. Di, suway sadya kita, magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, diin na, in kiarihil kato. Bihan, suway na kita makuyang. Uno-uno na yung kiarihil kato, suway tatay maun. Iban pag malilla, matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno na. Sabab may ta, mataod mano siya, kakitaan ta, kulang kabos, wala doon kato. Yan ito'y pagsusukor na doon na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ha makakita kita, yaon-on kato kaniway. Hati niya makaihan kita bihan, ay panganal ko iniwat ako nito yung kulang kabos, ay yaon pa hati. Labireng kako ini, kulang. Inyan katantan pamimintangan si mga tao, amuyin, ini, hati sim pagtuhan matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin makatayma siya sa roon doon, in nikmat amoy nyari habaran niya, di niya pakaingatan ng kaibanan, bal kalaan na dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin subay sadya hitok balim pagsukur patuhan na Rabbul Alamin. Hangkan na yung mga kaibanan bihan, min nakahati tuod sing kamatanan, pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, misan sila karagdagan sipat, masira magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maiging pangatod, hugdanan bihanin ang buk matayaon, nalisok na. Matao din sa sagda-sagdahan si Mano siya. Bangaon makakita bihan, aon nakulang doon ha, ini pagkamano siya mo bihan, naturon nila. Sumakaw ay mga sila, amoy in laungta, aun pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, masira sila, magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun hambuk bata, piyag anak siya buta. Piyag anak siya buta. Doon na yaon, yasubo siya. Bang bahalaw niya, hati niya, inikaw yan, bang siya pa mapasurun kaw madtupa, doktor, paubatan kaw, ampa, impagpaubat kay mo yun, may nang sabab, sin makakita na kaw. Marehati ko lang niya labing kuyag mo. Laong nyari, mabaya na ako simbihay ni. Magsukur ako pa Allah subhanahu wa ta'ala sin, ini lisok niya ang pangatod ko. Laong sinamin na nga subukan niya, may tayag to. Nalaong niya, hangkan ako magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, di na ako masasawihan sin pakaradyaan sin dunya ini. Amo na hadyalaw niya in katutukan ko roon haonin, amoy in pangannal ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, at minsan ako bihay ni, kikita ko siya. Kikita na Allah subhanahu wa ta'ala, sin wayron pa pangatod niya, rin kakita ni nahunahan niya, sa labi in pangita niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sin tao makakita. Ang pamataod saan, di madyato halawman na to ini. Aun pangdungog sin Mano siya, sa di makarungog, sing kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun Mano siya makakita, sa di niya kakitaan ing katan
kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin gumiin. Kita kau yan. Nahangkan yadto, di na siya mabaya, ang kabayaan na roon amuin, di na siya masasaw, andok kailo, sampay nangayo siya dua apa Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, na ini, bihay ni nahadya ko, rito mo na ako pakitaon hadlaw akhirat. Sin amuin dirihilan muka ko. Kita kau yan. Amo yan, inday nga mga sarayaw-rayaw long ta, ini, natayma nila. Hambok din nga mga kisabihan, pagtawakon hi kais. Ini, sampay kaya lukis alam sing kitab bihan, magkabasa, sing kamatauran mamas sabihan, kakisa-kisahan si mga sila nakauna, amoy inhimukot yung pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insiya ini, amoy in tao masabar. Masabar. Nahambok waktu, tao marayaw, aon laung ta nanibaw kaniya biha. Nakatibaw kaniya, ubusin tao yaon, pagkita niya man tubihan, biya luparag busap di-hapdian. Naman jari piya sakat niya na pabay niya, piya lingkod niya na marayaw, piya kuno. Pag-uusam pa siya timindog, miyad to pa, inidara akon niya. Laung niya, kadto ko sumbay along ning kambing yadto, ang pamuadyala. Ba't biya luparagbusin namin, nanibaw ka ko yaon, biya hapdi-hapdian. Us-us ka lang niya, sigla ka, ay kung maglukay. Nahaw po unta, inyad to nagsumbay na sing kambing bihan, ubus to sa roon doon na iadjal niya na, liuto niya na bihan kata. Napag-ubos, kitaon niya namin tao yan, tabi magsusungin, pang niya kitaon magsusungin, hapdi. Yun ni atod niya bihan. Naimulak na siya, ilaw niya, haamin diaak niya, sigla kao. Ikaw lang niya maglukay, lang niya, maray na. Nabihad to. Pag-ubos tumawag na isab siya. Lang niya, maray na. Bihad to. Na, at niya, nag-usos na yun, amin niya to nagluto yan to, sa kira-kira na luto na, nadakan na harap man to kanya bihad. Tingko, yarin na lang niya, yarin na. Na ay ikaw na, pag tindog madtuhikais, bihad, saltain namin, diaak niya yan to, harap naman kanya, nagdarasim pagkaon, na, si Magnat sa insikiha, palmaddani. Na, pag ini, sagnat sinsikibihan, timukbong na si harap matukang kais. Na kaya sa Bulacan na sinamin liuto yan to paso-pasuan yan pa nawusyaon. Kimugdan na pabayho niya. Na doon haon pagkugdan pabayho na namula na hikais bihan sindukal niya, iba na stul niya, madtubiha. Pag atod sinamin dara ako niya tubihan simbihato na yung luparagbos, hikais, unoy na niya. Wal qadimin al ghayz. Pagsabot niya sin ayat wal qadimin al ghayz, namudas hikais na igindukal. Dahil halom si pangatayan niya sarta, namudas sin bayho niya magtuy-tuy bihan, nang lunok hikais. Bihan. Nasungman siya iyanon pairon naman tulong niya, wal afina anin nas. Iwan atin niya, biyaitaan siya, sinamuin, sa rayaw-rayaw, amin makapagmaap. Bihan, sipat sinamin mga tao marayaw. Pag iyan niya sinyan, wala api na nas, na, kadto na kaulong niya, ini, kwan na kaw, mahal di ka na kaw. At ini, bata yan tulong, tadara ako nito, ipon nito. Nalong hikais, mahal di ka na kaw. Kita kaw yan, inamuin, lingkat sinamuin, ini, pangadatan si mga sila. Bang sila mapatumtumbihan na magtuy-tuy bihan, ini sumud palam sindaghal nila. Yato sipat si mga tao bariman. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum.
Bang masabot kanilain Allah subhanahu wa ta'ala, magtuy-tuy manatat in jantong nila simbuka patuhan Rabbul Alamin. Bihan. Nah. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bang sila kabasahan sin ini ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala atau mapatumtoy si mga kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala na magtuy-tuy bihan, magduruhunin pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban magtawakkal patuhan Rabbul Alamin, bihad to na inahinang magtuy na kapag maaplong niya ini, mahardika na kaw. Na yan yung mga sipat sa rayaw-rayaw logta, mapatut batukon sing kita, iban pag-anaran sing kita. Bukon sa pag-anaran, sa biyaksahon na to na yung ginawaran na to doon na yan. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, kalo-kalo makaurol kita nabiyat sa mga pangadatan hindi kaisip to. Uminyanto na sila nakauna. Namo yan mga palangungan hakama Islam, in pangadyan na to, timubtub na ron yan, insya Allah subhanahu wa ta'ala, muramuran, waktu balik, sa babiyalo paragbos, may abot na yung waktu na to, nga maid na ako kanyang katan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله